Program y'omurembe aha TV West ne kukibaho Radiant Bright Spray yeyeka asaka biri kumurembe. Omulebi wa TV West ninkutangira aha program y'omurembe kandi nkaburijo ndi Jacqueline Arinda beta bakuteka msente n'aba Radiant n'abakora mu muhango kurebeka ngo abacyara hamwe n'abashija ngo amashonke ganyu gasigara naganyira iwezo mduka yono gishije oshabe Radiant products nibija kuba nibakuyamba erizoba ntwenda kureba ahari ebintu ebitukosa omubiyungu bitu Ekiyungu bakabaja mu kibe cy'abakazi konke ekiyungu kikahinduka ekiyungu n'ekintu ekikozesebwa bulyomo wena akabana ahurango naenda kuriya no byakuba omwana nabana naenda kuriya ahabo murembe ogukugenda nuguhinda hindukana omurimo gwitu gwo mu kiyungu gwakyendera no cyetegereza ebyo kugira ngo orondenko kandi manyohembe kandi otize kibiriti kandi oreto murro kandi ekibiriti cyahwa mutoine murro zo wa neighbor ogwihe ebe byona hati berjiroho mbenu ntwija kureba gas cooker hati kuka yitweji namhega gumurembaga agizira masya gatari kaga yitabaka ragba kozesa enku nariki hati rento rw'umurembe guri antuzo muri yogo gwakuka hata agamhega gumukoreba higuru namhegana wano ndafuteka ebyo kuriya byawe Obuteka wano basakukwate bitoke byawo bitomusafuriya ofundikire obitayihegere yo kubanza eri konka no banzo hende saka kantu omagaha obo wariza connectinga amashanyarazi na gas konka higura hona ntakozesa gas magaka umurro gwija gonka aho cheza wano ndafuteka enyungu stakushana okwate bitoke byawo hato fundikira otaha ahegari yo kubanza ryo kureba nabitaho aho taho ebihimba bamwe abantu mbajangwe ebihimba tukutekebwa gasi konka tukutene kunze biteka na gasi ne biteka kurigero ko wagitiminga no ko wayongeza umurro hegari yakashatu oteka honka mategawe chai Oshaga mwe nokore noteke ibintu bingi umushaha ni yemwe okure kitari kwingana no kuteke senku kubanza kwihawe cyo katahweke then ihegeri yakashatu mabasa kutaho ikintu cyona nko muceri kwenda ngo jango wateka ibitoke aha wataho muceri wakora mixes zone konka eri pesha noreba aha nogenda neri hega eri daza neri hega kurigero ko kusetinga aha niko mhega gakugenda wano ndakukozesa ihegara mwe kanye no ndafuteke cyo kuriya cyumwe batakwenda kukozesa gandi no kukozesa eri pesha rihembi ihegara mweri naro wano ndafuteke cya kabiri no megeri pesha hakeri hegeri ya kabiri kunuye hateri pesha neria oven eje ya hanse je ina igoro kareba ateri neria ha neria oven neria haria neria erindi neria musto hati nyigura oven nerio gumusto kutambuza mustogu osakwate nkoko yawo gicumite hwaha ogitoku egumene yehindura yo yonka niyo kandi nerieri Nkoko nabagambira akakantu nko kakwatsa nko kakora nk'ikibiriti akaka atoshanga no kora emirimo yo no murundo gumwe kitari kuza kuteganisibwa nkakare kirgaho shuma mu oven age hataka koma obasa kwata nk'enyama yawe ogitemate mogite hoje ogite omu oven ozeyo ogyomese mwene yome kirgari echo nari
ozari akakasaniya nkakora emirimo mingi nobasa kubekingaho nka keki yawe ogibekinge ogite okumunda oshange nk'uko wasetinga temperatures zawe za oven ushanga nuko kugenda ushanga yarga yogeta sisikire. Ogundo mugasho gwakakasaniya nobasaka kozesa nk'esafuriya otematemenka riva yawe nare inyama yawe nare nkoko yawe oyo ogisharashara enyanya je nkabutosha obutunguru otemumbwenu buri kirungo cyona kora heze obutoku okiteyo otwaha teyo kuriya byawe hato ufundikire je oven osetinge je temperatures omanyo tatini na settinga temperatures neri pressure ohezo timing no wakwenda kugenda no shanga yo yahire kitari kugira ngo byasirira nari habaho kinariki. Ekindi ejibode yayeje yo kureba tokashanga ngo wanoteka ngo murro gwagera bamu washanga no siyoti nari ngo wayota nari wakorate ejibode yayo ne protecting umurro kuraba mu kufutera parts zawe no shanga bamwe mbatekera arisigiri ushanga umurro no kufutera no kuraba mu konka bwe ejibode yibatereho umurro tukurabamo hati twaza kuzari ejikuka kurigira tekushana nege inaza kubagambiraho nayo nekozesa gasa higuru hamwe na oven ahansi konka sitakagiro ku area yina mapesha mushanju konka yina mapesha 5 hati obanzo giconnectinga nkoko nana abashoboreire giconnectinga omugas sirinda kuri enyima hati deno tanka kuzagikozesa yaga namhega nkaga kwakoreba wazo muchaka watimbe mpiche nicyo kimshana necyo watimbe mpiche za watu wahigikira wata ho kaza kuteka nibishana na nebe hato kikaha obanzanka butosha ezezi tukwetaga kuza kuronda amakaro wa neiba na romuro kuguhomuro koreka no megari akakantu kuno yo murro gwa kagonka tujya no kuza kutere kibiritu ngo banzo giro tosi ngara kandi umurembe gwa hati eziniziyamba n'abashija nabone bateka tujya ngo nabakazi bakahangirwa kuteka bonka nitwa abashija ntiteka kurigirira utokutegana sibwo mu cyo kuba noza gukora hato cheza kumegaha hato selectinga agama peshaga buri peshana rigenda nihega ryari hati ngeri pesha ryo kubanza no banzo mugamo oto munda hato taho to on kimayisa ngo watahweri ihega ryo kubanza pesha rya kabiri omagaho munda kimayisa ngo watahweri ihega hati pesha rya kashatu ne bari rya oven yeje inkumanise cyengere cyo kureba hato kiritaho obanzo mugamo munda otaninga omanya ngo wahemba umurro ngahi omu oven. Reka tuzamuka humuro na bwanyuma tugarike tukiriyo ntwege ibintu byinshi munonga iworia TV West otakargaho kurikayo mukahumuro reka tugumsemo mesho turebe ebyoma ebyamani ebyomurembe ebishemeye kuba biri omukiyungu kitu bitaba Radiant no baba kutamsente kurebeka ngwege program wagireba abakuba bombagenda no murembe nishoche niryo murembe mbwene reka tugumsemo turebe ebyoma byitu.